Funnyface say ni penny na se wa bodam na nso sabi won kita abodam lances bia ano odin. Funnyface say ni penny na Ghana tintan so ensemo ekoso obi asori a Funnyface abodam na nso wo hwe ni benku ni nifa won kita abodam lances bia ewo ne nsam ti se ade utumi se Funnyface wakwa ne dadam mu pressure na metumi se ye nua be me wode yesa no mesese busuafo beti omani ahwe Funnyface se bia rehab no ye betimi na kobi mu de ne ma beba fom na aba fom Funnyface se wa sesi ababeka na asam de wo betwa wadapa Funnyface ye be mana so na no ya pa na esi adapa no de eda na mama Mcbrown so na mama Mcbrown so na eda wo se na mama Mcbrown wo ye fake ama sebi tafrache na basa ye odi dam nya Funnyface edi ne nyina etwa na dapa ano odi mbre bia ye hu one emere abrobe e wosumi pum Funnyface ensam no ano odi ye pa we na Oheneba Ntim berima edi munchiremu kakra ba se Funnyface ni okomu nyina no enye ne fort ne monia Vanessa ne nabusuafo ede ne nemo enu ti na woye sa no na ebede no be ma wo nkola miensa ne yedi nkola kosie se ye ma papa enhwe maame enu ti na Vanessa busuafo kwan omode Funnyface nemo no enu ti na ma adwen no aye hyehyeshi sa Funnyface e wo ho kwan se owura Vanessa ne nabusuafie se wo kohwe ne ma because emma no wo mo free na semu na de bai Oheneba Ntim berima ono so ni chem na ma yenti nemra Nana Mama Brown, o ma me twe, o ye fake. Won da bi na ese mu ko eyi bia akohia man bia oyare kumasi ateyi a na oyare a man na di hu odi hu to suro. O ignore no. Hey, my Brown, me say man no, o ignore no. Hey, me nya video bi from obi a no source I know am out. Na man ni ben wo. O try so mu hwanya pe down o yi because enne oyare. Man be friends the PSA category today. Oh man yi no good actor yi ma eda munya mu kama ko makomato mu yamati be komuko ni na amamu me because me already see me I'm not nyare bewu Ghana celebrities say me ni Ghana celebrities ni bloggers ye bewu e wo Ghana because they say me a bloggers so you friend point of view and I have friend POV point of view I was about them and I'm kan say ma kreti Shatawale Demon Plus. Say your friend is Shatawale Demon Plus. Obi obe mfa no finish bia mo say Shatawale Demon Plus. What's the shatta come at you people no? Now we need Demon Plus because once you say shatta about them, correct. But we need certificate. Funnyface about them, but we about them for certificate. Move Shatawale Demon Plus. Mo ma me twe. And Mama Brown, when now your prelims, we name la bobi prelims. Me beba hard. With evidence and proof. In messages and chat to Mama Brown. Mama twe. Kwasia when ya brewa and meme ya na de banana zeja na out to za kwasia on sa achia. Ma Brown, on sa achia me ni wonu mu ni aseneta unya ye. On sa achia. Ma Brown, hey na Mama Brown. Play volleyball catch the ball kwasia on sa kwatonya ai tufule me. If people know how fake na Mama Brown you are, like omu won be tinte so. Yeah. We are bua na Mama Brown me ni wonu. Solution na say Katachi yeng na ye Ghanaians. Ebusua be na no mo baba be wo. Na wa meyi wani mu a wo mo be pene safe de agya wo ba na mo. They make count as ebusua be. Even in some tribes kora no. Wo no oba ne wo na wo meye bibi ma ebusua fo ankwala no kora no enye wo dia. Mutim be sesa wo mo. The solution is there. Metie oba no enua mo ni onabusua fo. Ye comment yi na we ya be shimu a me de ye mapui no. Metie oba ne nkrofo. De omo kan nyina ne se omra emehu abusua. Se wafom kora wo mepa chewo. No mehu abusua mfa nsa na bibi kekemra se me ne mode hye na ewo ye. No ne stress me ware no. Aware de se baby a society na durian fo so bi so ware obi. But ebusuafo no including oba ne papa hwehwe se onfa anidi esa ne nya den ema no entimi pa mo chew ye ntimi nya ebusuafo bi enka Funnyface ho ebi ni kan wo oba ne fie so ho enko jojo tension eye kasa asembie no ha ye de ekuma ne etwa ana wo hene meboa se ebi bedi kan akone abusua na kasa ne papa kasa ne maame akasa
What you say? And sound that the next delegation, any funny face, ning in a call. Na simbi or no makoka. It's not about wareno. Afe free hono. Obenya access to the mano. Say I'm fan kwala kora mrene nkana ha. In the meantime, any time otuka utimi ko obani fie ko hwehwe ne ma. Asem na wu ano no. Wo de okasa amuntie. Because se be mpredu asa. Onte se me ma dɔɔso a ufa bi ko a me mfa ho. Onkola no dɔɔso. Wo mo dɔɔso. Inti nsia kwa monko e beka tu. Yeah, that's the first time I'm matini. Mesa di bia ka ho. Okay. Se me ma ne dɔɔso. O na se me ma dɔɔso. Okay. Me ma ne yes sample 7. Oh, wow. Ana foforo ba kwa. O ma me wo mo ne yes 7. Okay. No, I don't be o anya na o. Oh, se so o mo 10 year tia me. Okay. O de me tia me ka so o ma me wo mo. Obi no mun consider o mo se o papa ne me sese. It may use our word and say one more me wo mo no. Enko o mo ye 7. Okay. But se e bi ekọ. O mo sore tia me kọ. E bi wo ho a o mo dominate anka me. But wo study funny face. Ne ma ne wo mo. Ana me boa. Na e ma ne nyina so wo ba ba akọ. Interfere no san be start bi o ba bi. O be start kora a o mo adi kan ba wi ase no. And I said, onya access to womo and tafo any womo tawi anameboa. Enti oba pretending like en hano, but e hano. Okay. Intenu ne ba na sebe akotrega. Eti ye pese ye boa no a enye sebe wama ni sika. Enye sebe wakosra no. I'm not saying so because na ye wrong. Solution ni wo ho ye simple. Delegation be di kan. Mako kulo busuafo no cause ye den ye Africans ye wo amamre ene amane all the tribes and our ba no so you be this year. What you say? Omo wetumi akoka atemdidi omo mfa ne huti bi nim sade akanfo te mo ba be kan ka so because omo nim say esese nkwala no ehu omo papa. Yeah, enyeja. Yes, omo nim oba na dwene nya dwuma ene abusu omo ye confused omo suffer from schizophrenia and on be si be ma kwan so obehu ne ma. But I'm say a mental problem adwene mu yade abusu be be yese be adwene mu yade omo adwene mu ka o idada o dabi abusu e be si be ma kwan say ye mo oye mpene ma wo me wo ma no omo ye correct konkola deserve a father. Yes, because in Africa e be she Africans say ye be kasa kola ni papa enye ana kola ni be nyini na papa wo he a wo ho wo mo dwere nkwala no protection law no ne ya hihie nyina protecting nkwala adena sebe katachi wo na oba bobra na ma wo mienu na chida kode di wo court say nkwala no mienu kora nya wo ma DNA na fusion mo ma message so be like your attention to me sre ni diem ne ahobrase obesan so ahia maye na wasan so subscribe amai na aba bell no misre wa wo boso na notification bi e be free attention be ba no nso nsa ke bi ahwe